Goloni machiegni ahinya wachno mar ng'anyo michan bag odiochieng'no makiny. Kapod wago mana tach kanyo, luoro medo kwako johala ma Nairobi kaluwore kod ng'anyo ma osing bagi gi Azimio la Umoja One Kenya Alliance chieng' wuok tich. Mana kaka jafwambo marwa Edwin Okoth leronwa, singo ma osechiwnegi ni arita kwe biro bedo makare pod weyo moko kuomgi kod kibaji. Ne ginyalo yepo to jonyiewo ok bibiro kata ok biyudre ka ng'anyo dhi nyime. Jumapil ndalo achiel kende to ng'anyo ma obagi kod jotend riwruok siasa mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance chakore. Luoro mako johala kendo yegi oludogi magigoyo ng'wech nyakete sendo bila mane boma ma Nairobi. Ywak margi, sisi tumefeel biashara zetu ziko threatened kwa sababu biashara zetu ndio maisha yetu. Kwa sababu za leo unaona mtu anaongea anasema kesho kesho biashara hazita operate, ati gari ikipatikana kwa barabara tena gari ati kesho ni holiday. So sisi tunajua pia wako na haki yao ya kudemonstrate. Lakini pia sisi tulikuwa tumekuja hapa ili tupatiwe permit ya peaceful demonstration ili tujue vile sisi wenyewe tutaweza kulinda biashara zetu. Igelo dorani bedo ni thoth oganda nyalo bet kod luoro mar bire chuny boma. Ohala ok nyal bet maber. Kendo kata rita kwe ma isingonegi nyalo rem magi yud lal. Kuna watu ambao wamepangwa tayari wanatakana kuletwa hapa Nairobi. Nasikia wako kwenye mabasi. Mtu ametoka mahali kama Muhoroni, mtu ametoka mahali kama Kiambaa, mtu ametoka Bondo, mtu ametoka Mombasa, analetwa Nairobi. Hana habari hata Tomboya ni wapi. Hana habari Mwindi Mbingu ni wapi. Hana habari hata Taveta Road ni wapi. Na amefika hapa, anakuja hapa kututolea nguo, aanze kuharibu biashara. Sisi tunataka kusema ya kwamba tumekataa mambo kama hayo. Kwa sababu ukileta demonstration hapa, matatu zinakuja hapa, biashara zimesimamishwa, wachuuzi hawako, wale wanauza hawako, wale wananunua hawako, tutafanya namna gani? Na tujalipa hizi vitu zote ambazo tunasema. Obila kata kamano ne okomiyo johala go thuolo mar timo ng'anyo. Mane gin bende gichano bet gode dier boma. Ka omed mana singnegi ni arita biro bet makare. Buok e kind johala koro kelo ranyisi manyien mar pek ma ng'anyo ma wuok tich nyalo bet godo e uchumi masani yulo kendo ngima medo bet matek. Waterbus mating'o jowuoth e kind Kisumo kod Kendu Bay oselando ni gin ok gibi tiyo chieng' wuok tich. E milome manogol kod tend kambi mar Waterbus no, ne giwacho ni ok gin kod adier gi arita mantiere chieng' wuok tich. Weg nyamburko mag 4NTE mating'o jowuoth kowuok Nakuru, Nyeri, Eldoret, Isiolo e kind gwenge mamoko koro kwayo jotelo mondo many yore mamoko mag keto winjruok makare kindgi. Wakati maandamano iko, ujue hakuna mtu atatoka nyumbani, hakuna mtu atatembea, na hiyo inaathiri biashara yetu na maisha yetu kwa jumla. Kwa hivyo sisi tunakataa, tunaomba wenye wanataka kuandamana waende waongee na serikali, waelewane chenye wanataka. Lakini sisi tunataka amani na biashara Kenya. Kuna matatu ya 4NT. Hata kama ni kukodishwa itakodishwa, itapeleka watu kwa maandamano na Nairobi. Hiyo tumekubaliana. Hii ni wanasiasa. Najua hii ni mambo mengine hii. Sisi ni watu wa biashara, wanasiasa nao wangetafuta mambo ya kusikizana bila kutuhusisha. Kwa sababu sasa wanaanza maandamano, wale watu wanaumia ni sisi wenye biashara. Ukiona ile magari yao itaumizwa, wale watu watakataa kwenda ni wale watu tunahudumia. Lakini wao kwa sababu wako na magari wao watatembea kama kawaida. Kata beni arita nyalo bet makare chieng' wuok tich. Luoro ma johala ni godo koro nyalo rocho ohala, kama oganda bende nyalo ywayo ng'ich ma ok gidhi e chuny boma. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.